Halo, 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 streaming again, Kita lanjutin lagi, guys. Kita mainin Harvest Moon. Let's go. Ini tidur dulu ya. Tuh, udah mau habis nih nanas gua ya. Bang, lu nginep di rumah gua, Bang. Alright. Cukup, guys. Kita. Mana? Aceh taruh mana, guys? Oh, terus ini. Udah morningnya gitu. Duit gue BTW berapa ya, guys? 2.000. Bisa nggak ya tamatin? Wah, hatinya menghilang semua, guys. Wow, hatinya menghilang. Semangat, Bang. Yoi. Berapa sih ini, gua lupa gua ampean. 2 Wawan. Sabto. Ini ribet ya. Sampai 4. Satu, 2, 3, 4. Anjir, banyak banget sapi gue, cok. Kebanyakan ini. Mau main game apa? Game Harvest Moon. Gila, Hulkenberg, bro. Namanya Hulkenberg, Yang baru podium kemarin. Oh, masih ada satu sini, guys. Sini lo, sini lo. Weh, come on, meh. Ini si Sabto, guys. Si Sabto. Si Sabto, Sabto. Ini yang bisa dipanen siapa aja? Sabto sama Mumun ya. Mau main Roblox. Aduh, males main Roblox. Ini Hulkenberg. Mumun, let's go, Mun. Cabut, Pun. Oh, komome. Gila, ayam gua ya banyak bener. Udah 8 kan, guys, ayam gua. Udah full. Hulkenberg. Wah, gila nih. Kayaknya udah nggak bisa mulung lagi nggak sih? Tapi harganya masih murah, guys. Here we go.
Kok ini dikeluarin guys? Mencet apa tadi gue guys? Bisa keluar? Banyak kan gak sih ini? Kebanyakan guys. Here we go, here we go, we go, here we go, here we go again. Pas nih. Pas, let's go. Apa sih orang gua? Oh, udah dikasih. Hello bro, hello boy. Hello boy lah. Alright, banting-banting guys nyet. Banting lah ya. What life is this bro? I live Harvest Moon, Friends of Mineral Ton. Harvest Moon, Friends of Mineral Town. Ih, males ya ngebantingin ya. Alright, here we go. Siram dulu kakak. Ih, ngapain coba? Oh, ini belum gue panen guys. Loops. My name is Junior ya. I'm from Indonesian. Oh man, come on. Harus upgrade sini, upgrade. But oh, thanks very much bro. You're welcome eh. Wah, full. Here we go again, you know what I'm saying. Oh my, come on. Set heboh banget guys. Tahu mbak, di tempat lu pada ini nggak? Rame nggak? Lomba-lomba 17-an. Here we go again. Oh. Ini belum disiram nih, Nyet. Udah lelah nih gue liat-liat. My name is Adrian, I'm from Malaysia. Oke. Oh, Malaysia. Apa kabar, bro? Oh, udah bisa upgrade ini ya, gold ya. Ntar aja deh nunggu ke biru ya. Nunggu ke biru aja. Beli apa lagi guys? Beli bibit kah? Beli bibit. Beli bibit.
Libibit. Apa mungut dulu ya? Bingung nih kalau udah skip sehari nggak main. Enggak skip sehari sih. Udah ganti game tuh. Udah bingung mau ngapain lagi. Fokusnya kebagi gitu loh guys. Fokusnya terbagi. Cuman itu. Itu. Nyepamin aja. Thank God you are healthy. Yeah, I'm healthy. How about you, man? Are you healthy? Are you healthy? Who are you today? Who are you? Siapa kamu hari ini? Siapa kamu? Siapa kamu hari ini? Hari ini aku adalah manusia macan. I'm the Spider-Man. I'm Spider-Man Lee Man. How are you kali, bukan who are you. Who are you? Siapa kamu hari ini? Mau di Malaysia bahasanya ini ya, Inggris. Bukannya dia Melayu tidak sempurna itu. Kalau kata ini orang-orang. Spam bunga dulu ya ke cewek. Spam bahasa Inggrisnya spam flower gitu. Hari ini ke siapa ya? Ulang lagi kali dari Popuri lagi. Yuk, let's go, kita ke Popuri. Habis itu baru ke siapa? Siapa habis ini guys? Ke Aneh. Habis ke An baru ke Mary. Mary kayaknya nggak mungkin flower sih. Kalau kata gua. Mary itu ini guys, tanaman obat dia. Doi suka tanaman obat boy. Kalau kata orang-orang ya. Are you here bro? Yeah. Coba ngobrol dulu. Gitu-gitu doang nih boy. Dah, hatinya kok hilang guys? Tadinya ungu loh guys. Kok hilang ya Nyet? Turun hatinya guys. Gak suka kali di spam. Masa sih guys gak suka di spam? Nah, satu bukan. Ini GBA. Sorry. Not ini, my bad, you know? Not your fault. How are you today? I'm fine, you know? I'm good. I'm good.
Kayak bunga dia nggak suka deh. What the hell? Ajak ngobrol aja kali ya guys ya. Yang terlalu di spam gitu boy. Yang jelas suka sih si ini ya. Si Eli. Duitku berapa guys? 3.000. Cukup lah ya, nggak usah buru-buru juga dapet duit. Sial, tutup lagi nyet. Ya ngobrol aja dah. Lah dia merenung lagi guys. Oh iya, ngasih ini guys. Ngasih Harvest Goddess. Where are the orders bro? The orders? What do you mean about the orders? What do you mean? Dia suka ini ya. Kasih dia daripada ini ya. Library tutup bro. Thanks, I love this. Dah, kasih satu aja. Oh, good luck for you. Thank you for your support. Teng 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 teng. Nyari kayu kali ya. Oh, come on, are you freaking kidding me? Young screw. You're welcome boy, yoi. Cari ini guys, cari kayu. Wood, you know. Oh shit, my face like Hulk, man. Like Hulk, you know. What games do you have, bro? Not much, but I like my game, you know. Hahaha. Why are you laugh, you know? You like crazy, man. Here we go again tonight. Tonight you will find me along with that side, flipping nickels and dime. The rest of my life. Tonight you will find me along with this side, flipping nickels and dime for the rest of my life. Caps, kita balik dulu ya. Turu dulu. Turu, you know the turu? Turu is sleep, man. Keselip, you know. Where's my dog, meh? Where's my dog? Oh, di situ cuy. Oh shit, kita tidur dulu guys ya. Tonight you will find me
Doi udah kerja aja tuh pagi-pagi. The rest of my life. Oh, belum gue jual ya. Kapan jadi nih bang? It's funny voice bro, ya. Tonight you will find me along the lakeside, flipping nickels and dime for the rest of my life. I don't understand. Berkebun dulu, kita berkebun. Berkebun untuk masa depan. Masa depan siapa tuh? Nggak tahu deh. Hulkenberg. Kemarin baru Fitri ya. Hulkenberg. Dia masuk tim Sauber guys. Wawan. Momen. Kita peras dulu ya kan. Kalau kata gua. Fried chicken is delicious bro. Yeah. Delicious dan pick ya. Are you eating pig? Along the lakeside, flipping Nick. Are you Indonesian ya? You can speak Indonesia ya, little ya. Or you just troll me. Tonight you will find me along the lakeside, flipping nickels and dime for the rest of my life. No, I'm from Malaysia, yeah. How old are you? If you from Malaysian? If you from Malaysia, tell me how old are you, man? Come on. Here we go, man. Asik. Suara gue kayak CJ terkeje-keje. Ini kalau nggak diajak ngomong gimana ya? Males banget guys ngajak ngomongnya. Bete tau gak? Along the lakeside. Yang di tas gue udah bersih kan? Udah. Jangan dikotorin lagi dah. Flipping nickels and dime for the... Come on man. The rest of my life. Beli rumput nih, bibit rumput. Rumput gak sih, Nyet? Caps. Tonight you will find me. Like secondhand smoke.
The temporary medicine. Wih, panen terus nih gue liat-liat nih. Seneng banget gue ngeliatnya. Panen terus bang. Flipping nickels and dime for. Di sini mah jangan takut nggak makan ya, enak banget. Wah, panen nih gue liat-liat. Ayo dong, cepetan dong ini. Kapan ininya ya guys ya? Kapan punya jadi rumah gua nih? Sorry, become farmer, right bro? No, I'm not. I'm not being farmer. I'm the lazy guy in here, man. Not farmer, yeah. I'm gonna be lazy man in here. I'm gonna kill my cow and my chicken and my sheep, you know. And then I kill myself, you know. What the hell? No. What do you mean no? Yeah, I'm gonna kill. After this, I'm gonna kill my cow and my sheep. After then, I kill my chicken, and then I kill myself, and then I kill you for the last time of my life. What the hell I'm talking about, man? What is this going to be, bro? This game is so cruel, man. So cruel, this game. What do you think about this game? Peace game or cruel game? Tonight you will find me along the lakeside, flipping nickels and dime for the rest of my life. Trying to be a little better in simple sentence. Wah, nanas gue nih, gak nemu-nemu nih. My pineapple is too slow to grow up, man. Can you play Mobile Legend or not, bro? Boring. Mobile Legend is boring, you know. My objective is ini. Is destroy the turret every day. No. Not anymore. Come on, man. It's boring game. It's boring game. Maybe if you with friend, you can play Mobile Legend. You can play Mobile Legend with friend and not to be. Kenapa ngambil ini ya? Kita ambil kayu dulu sama bunga bunganya tua-tua ya nggak sih nyet. Banyak banget nih padahal bisa dijual guys.
Cuman kita ini aja ya, nyantai aja lah ya. Pokoknya kita goceng dikit, kita beli sapi guys. Dah capek. Capek dia, capek. Bleeding is temporary medicine. Ini aja ngobrol aja guys, guys. Aja ngobrol aja lah. Nah ini hatinya ungu tadi ngebug guys. What the hell? Kemome? Oh my god. Teneneng neng 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 teneneng teneneng neng 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 teneneng neng neng teneneng neng neng teneneng neng 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 neng. Berarti nggak apa-apa di spam nyet. Ikan kita ambil dulu deh buat sini. Buat si Mary ya. Let's go. Halo ibu-ibu tukang gosip. Dasar kamu tukang gosip ya. Weh, ngoceh terus boy. Teneneng teng 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 teneneng. Halo. 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 Dia sakit mulu deh. Wih, hati udah biru ya, lupa gua. The Midwest sky all the time. All the time. Try to with my satellite. Beli bibit ini ya, rumput ya. Pokoknya sehari satu lah ya guys, kalau bisa. Tutup, cok. Tuesday tutup kah? Tutup men. Sembari ngajak ngobrol kakak. Kok dia tetap nunduk ya guys? Temporary medicine. Wait, were you here, man? Ini kita spam ya. Thanks, I love this. I love you, man. I love you. Gitu. Man tuh cowok ya. Great gift. Kok dia sukanya yang ini guys, yang ungu. Purple grass. Seneng kali lu. Masa lu gak seneng? Kita taruh di sini aja ya. Batunya kumpulin guys.
temporary medicine. Berapa guys duit gua? Boleh. Tadi 2.000 apa 3.000 guys? Cukup lah ya. Tapi harus nanam guys berarti. Nah ini batunya kita kelompokin aja. Tapi udah ada yang gua hancurin sih. Udah ada yang gua hancurin guys. Nah, pengusaha batu ya. Nih, dijual batu buat balapan ya. Tapi nggak garansi, nggak 100% menang ya. Dah. It is a temporary medicine. Beresin. Dah, cukup ya. Ini rumput di situ aja guys, biarin. Mancing gak sih? Kita anaknya mancingan banget. Gak ada lagi pancingan gua. Wah ini batu nggak bisa guys. Oh shit, capek cok. Di sini cara makannya mencet apa ya guys? Breathing is temporary medicine. I want to feel alive. Udah kali guys. Kita turu dulu. Kita turu dulu. Save dulu. Tuh kayaknya nanas bakal di ini deh. Sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 30 hari terakhir. Apakah nanas kita akan bertumbuh dengan super duper oke? Oh ye. Here we go. Tumo'o hujan tumo'o. Tumo'o hujan ya. Ini kerja di gua. Gua jadi bisa ajak ngobrol. Sini loh. Nah, itu dia kalau kata gua. Wah, hari terakhir panen nih, Nyet. Oh, dia juga mau. Gue belum ganti ya. Untungnya belum gue sabet aja. Breathing is temporary medicine. Butuh gope buat naikin kandang sapi.
Kita bisa beli kambing, domba lagi nih guys. Sapi udah mentok ya sih? Mentok 4 doang. Beli domba nih 4.000 doang sih. Masih ada sisa nih duit gua. Kandang ayam gua butuh masih gak usah lah ya. Kita harus cepat punya ini sih, cepat punya apa namanya, rumah kaca guys. Tok bisa minggir gak? Ih, ada yang bisa dipanen nggak babe? Mumun Sabto Max bisa ya, Hulkenberg belum bisa. Kita tebas dulu gak sih? Apa sih kabur jalan? Tapi kepotong loh guys. Harusnya sapi bisa nih bulunya di ini nih ya. Salah lagi. Ini siapa nih? Mumun, boleh Mumun, bisa nih. Let's go Mumun. Ini siapa? Sabto bisa. Siapa? Max bisa. Hulkenberg doang yang belum guys. Breaking is the temporary medicine. Bekerja, bekerja, bekerja. Wah, ayam gua udah mulai banyak nih guys. 5 loh, udah bertelurnya 5 loh. Tadinya cuma 4 doang kan. Enam anjir. Kenapa lu? Ayam gua nggak dibanting-banting guys, gak naik-naik hati ya kah? Males banget. Masa harus gue banting guys? Soalnya kalau misalkan telurnya hatinya nambah, harga telurnya makin mahal guys. Temporary medicine. Hulkenberg, you know. It's temporary medicine. Dah cukup ya. Kita memanen lagi kakak. It's temporary medicine. Terakhir kali dipanen sih. Gak apa-apa lah ya daripada gabut guys. Banyakan. Besok udah luntur layu. Dah cukup. Ini belum gua ambil guys.
Ini gue jadiin ini deh pakan. Temporary medicine. Seratus lagi. Belum gue jual ya. Ntar guys, gue jual dulu. Seenggaknya ini penghasilan terakhir gue dari kebun. It's temporary medicine. Salah pencet boy. Rumah gua kagak jadi-jadi ya guys, gue liat-liat. Gue mau ngasih ke ini dulu deh, Harvest Goddess. Don't be so bad bro. Ini kalau kita lempar ke sini gimana guys? DM cube ayo, no. Lagi, kasih lagi guys, biar seneng. Nah ini buat si Mary. Spam Mary ya. Gampangan Mary ternyata dapet. Spam Mary-nya. Ngapain Tri? Udah gua ajak ngobrol, kita ke Mary. Ngambil ini dulu guys. Wah penuh anjir. Contoh cowok tidak modal ya. Jangan ditiru guys. Ngambil hasil alam, tapi lebih ini gak sih? Lebih what the fuck. Tahu aja dia mau dikasih sesuatu yang tidak berguna guys. Thanks, I love this. Wah dia nggak suka guys, tapi tetap gue spam ya.
bodo amat. Sebenarnya tujuan gue adalah mengurangi isi tas gue gitu. Thank you for the rest of my life. Wah, di sini ternyata lu. Gue beli bibit, boleh gak? Sama sapi, cok. Lupa gua. Kambing, kambing. Duh, please masih buka dong. Bapaknya gaji buta anjir. Lari, 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 kamu lari, lari. Aku mau beli sapi. Ya, nggak jualan telek. Fuck you, mate. Sampai jam 3, cok, tutup. Kejadi dia nggak bisa beli sapi. Telek bet, telek. Ya udah, iya. Guys, itu panen guys, nanggung banget guys sih. Besok udah pada mati guys. Capek lagi. 6.000 gak apa-apa, 1.000 doang ya. Cukup. Wah, gila nih. Dua guys. Wah, capek-capek. Tiga kok. Kita tidur dulu, kita tidur dulu. Kita tidur dulu, kita tidur. Jam 8. Gak ngalah kan guys.
Oh, 2 doang anjing. Berapa? Pakan sapi gua 98. Oh iya nanam, Cok. Besok hujan. Kaget gua. Kita siram, siram, siram dulu. Weh, weh, weh. Please, please jangan mati dulu ya. Ini mah biar cinta aja gitu. Dah. Kita mandi dulu, mandi dulu. Kita mandi dulu, mandi. Setengah jam aja ya, sampai jam 12 deh. Ajay. AU apa tuh, guys? Autumn, bukan fall, guys. Autumn, fall. Wih, ayam gue udah mulai jet 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 nih. Dah ya. Wah, botak gini, boy. Wah, ini masih ada nih. Besok kita rapin lagi lah ya. Ngobrak-abrik. Udah gue save kan? Dah. Oke, mungkin segitu dulu aja ya streamingnya ya. Udah sore, mau maghrib. Makasih udah mampir ya. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.